Aduh, dikageuleuh aing. Aduh. Kacukak teh careuh aing aduh nganter mundur. Berarti Ana tinggal RT 21-nya. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Semangat buat kita semua. Pejuang coklit. Gas terus. Mantap. Pantarlit di ke RT 21 untuk TPS 8 sama Teh Ami. Semangat buat kalian semua. Tetap semangat yang belum beres ya. Gas terus. Jangan kasih kendor. Aduh, dikageuleuh aing. Aduh. Kacukak teh careuh aing aduh nganter teh. Kacau. Mana coba lihat?